Anopano nsia abogana shimame mamuni na chimama kwaba ba ahenkan 93.3 FM so ebre asusense modro SVT no anadwobesi anopai yesi adwaboabo no so krojen de besoma no pese anopano nsia akan kase ene eye ya wada jun bosomene da etoso mako aduonumienu akato na bro ne de no so kogu twao na sa afimpinu ne aduonumienza no ye pem kopa na ensema no probetie bi ene se onumnyafo Canada compre kwa Japan say nyame na dom ne so ba be yo mampani a na oben na be wadwen se obe wiewie sika wa obeto kakanka ane na efutuo akwa magana fo bie ni titiriu ane wonu mu agana kadi wa makoyen so wo nkonkwagiye no efutu akwa ma wo mo National Teaching Council for the say o ma nkwanya won befa so adan achechefo a etuopo edipasi school no wo ma nkwan befa so betu o masini na abusiana no pe ye betre so bosompo ye de ani betre mu o ewa China man ni mu me ne ukase arewu semesi ane ete se ejanframa ato amanipa mako ediasa baako wamo ato ananane mu wo ensie edo we enya fufuro bi na anope yesi adwa de ba besomo sa anopa no nsia kan kase de achi o Facebook live ene YouTube Kwame Asante aka Nana Topa Hene Nadaroma awo fi atuma kokwaso ene atum takrase a takrase de omde adwehono ene tubre a womdi si emfutu ano kwanzanze kwan no kwanfo watamye atumyopo osimema mikromu mabam nanso watamye atumyopo anapai obeye said the Facebook live na rasta nso atwa mitipa metentete Kwame Nkrumah nyasem ketwa enti dumachi o Facebook live na fo adwen njegu onomo ana YouTube na fo adwen njegu ye be kenkani na fefefe edi amam ana 0594841044 Ahenkan 93.3 FM yakase ni de enenuamunti information centers buru aduonum kwa diosia ebi ewo bono mantemu ebi ewo asante mantemu ene poye mantemu so ebi gumse twao wo mo fakase live yemfa na asema rich drop natural mineral water no ena agepene esu asene ewo anopa no nsia kan kase mu me din adekwaku enin kusi buadumene mame akuya janewa afi adeshimama ensem ni nchiremu ene ni mfiti ase eni Ahenkan FM what wasum akunya ba beto ye fe no anipa anyare na zokowu omampani na nadodangwa kufuado yentu obi ankoto obentia no na so Ghana mamna no ekapefe se na nadodangwa kufuado ne bra aka wa bamu ana so betumi abepre ewo bibu abamu se mebeye mampani no sesei asi yehu ano na ene se afi wesi na sa afi adi anim afi mpinu ne aduonu nan ensusi a eno ano no pekengran o mampani na nadodangwa kufuado ontumi mprema pani akonya ne biem ne bre aso eno nam so ewo se party ofrima ye NPP party no wo mu pani pa fufuro si party no anan ti se de no mampani eye na abato bredu bia wakokopre ewo mampani edinemu na no nam so amasamiken akonyo na aba beto no engofo yi wo mu ti papa sesi ameka sei dodo na akofa nkrata na dodo na so ede nkrata no eko wo mu akotintimu nkrata a wo masan so ede akọ ebi eye kane twotwofo panyinuma NPP amanyoku oru akwabena Japan o mampani abedeche Dr. Mahmoud Baumia kane so afọ no hwe akwayo ene kane so afọ no hwe emfididwuma eso onumnyamfo Alan Tramaten so ede ne de ekọ kane osofo no hwe anyinama hoɔden so oru abuache agya de ne de ekọ Dr. Kunadu Apreku de ne de ekọ se wam kane osofo no hwe ennuane ani kwayo nsem so Dr. Owusefri Yakotonso de ne de ekọ na enrada eno de mnyafo Kennedy akompre kwa Japan asin central na hwebejani ono nso esimu pam ede ne nkrata okofa ni na wakofele awie no esan call party ni atena yet said omu na eye no pepepe no na eno on mnyafo Kennedy akompre kwa Japan kono nyame anim ni kroni ye mpempi ye gidie ni say yesi an obi wu na senso petipe na se nipa no ko heaven okwayi eno on mnyafo Kennedy akompre kwa Japan sab impreduasa sanka eye na nkomo ya kombeka se nipa wawu no okọ heaven sada no esanse nura enso gugui papa
ene nso ye fe eba sope tisa kwala bɔ ne dwonso ene ama manfo anya so kora wɔ ngram mpuni mandemu edi nso no gugu pantiti wa salam down na anya asam ketwa na nsa busuan wasam ne sɛ enso no gugu a epetepete etoni na no bɛhɛ amamefo ne papafo ne mabru ne emaiwe atiom agum edio ne mnyafo Canada kompre kwa Japan achi se nso mo awie mo hwan apetampe ya se ndi sikinie no oye dan ye befam awie aboya de kinie beje enso to de kinie beje eno mu ginam na momomei wo mu boje ne so kan ya na epe ona ka ne kre ono na mo mpe ne kre chi kan na epe kata so se adum de ye betu ase ye ntu ase kre bete so kan na epe onipa me amampanimpo otumi afani pa adwumayfo bebabro empem so 7000 me say papa wi ya na epe na wo mo bone samna ne sa aso hina obetina kunyam na wagi ni kenti enya sam ketu akora ente no wo aslam down no ena onimnya for Canada complex kwa Japan ede ne krata ko wie na o kasa na o kire se ewia se yewi se oyi nyame si nchen a ade a etumi ye bibia eye sika nyame nam de na si nchen no on na ema wo nkwa afi sika no o si sika tum tutu ne mani na afinsu ye na yenim se Ghana esikasem no haw aba ho pa onimnyafo Canada complex kwa Japan se nyame na dum na oba obetutu sikasem no na agina ye na ono to obetutu no enye kasa hunu ne ayi buku atwatwa ne we yedu ebewura num se we f betwa wem ye ba benya 3000 wanum se entu egwayefo betumi ama 2 million dabi we yin efregiare fo betumi afachi sika 3300 o se enye buku ne sannyoma no obeye practical ade no de ombe yade na mo sampa ye yade no nye buku bebrebe se de be beboa ma sika sem agina so o se biem onu nyaba na se one ne nam ana one ne ben eye adwuma na ben mu na be so be wie sika obe faye obe tu Japan be pamo amwo na o so yesa ama na nhwesode ama so afa wodro aka ne nsem eni. I believe in practical things. We have to make sure that we change this country. And that is what I stand for. Every morning, we have to pay for the media to play this, to conscientize the people, create awareness that we should love our country. The level of dishonesty in this country is killing our economy. If God gives me the nod, he will be a chief of staff. But one, he's out. If he does anything against this country, I'll fire him. That is the only way we can move this country. So can you imagine if I fired my chief of staff? The rest will sit up. In fact, even chief of staff has been fired. What about me, the director? What about me, the manager? It trickles down and we become disciplined. Discipline is key to the success of this country. Enya bro ni be ye pa na ye nipa bi eni pese mi nkum nya ne se no nkwa botom be ye ma ne se obeye nya sika ko wie ni dan bi osi benya sika de ne ba bi akotu school mu a enka Ghana ba kwasemu pa nwati bi da so bi ba be pema mpani tumi kase me ba me oye me cabinet minister na chief of staff udi nsemhunu me pamo wana me tutu jam obi a se udi nsemhunu kwati bi da e chese ni papa no kuta adwen na nya adumso akwai kuma bushem na koduzo onipa nwetini ni ayodumnya for Canada compre kwa Japan sin central na shebejani a peso tu franka ma NPP amanyakunu Penny Kwantrefo awada National Identification Authority annual Professor Kenneth Ajimai Atefa wadi atudwe jemu se Ghana card ne enwa na edu atwenkyere wo maimuo enti sa ye Ghana nipa na de wo se Ghana card unkoye bie Ghana card ya fom ye nu kitabia na chesa emremu kura no wonye Ghana ni ebse Ghana card na no ne nei ede di perfect se asumesi wo benten wo ye Ghana ni na wotro ni Samson wo kire se Ghana card na firi bia wo mu sha se wo mo ye ne ne kure Ghana fo bebre na de wo mu ahema chese wo ma ye bia na mmom no enka kwa akoye cement mi wasi bi koso
ni nyina ne se wose efiti afimpinu ane aduonu mienu 2022 July busumi mu wase Ghana fo bia wamba be yo Ghana card fiti sabre na besinen bebre na to wa madwim wa ma madwen se wo mo de Ghana card no sabio ebia na wa mo ye ade acha National Identification Authority NIA for and to am de wa ma to wa madwim se ye de wa ma kwakoye na sapa se wa mo kwakwaje de ebi nsi da wa mo nya ready wa mo nya krado eso wa mo kwakwaje Professor Kenneth Atefetwa ne semso and watchem say eya na ha dwen na ne waka nyina ne say eya July afimpinu ene aduonu mienu mu no enipa bebre won be am Ghana ka na wa mo ankasa aso eye no wa mo na mo how bi muntino printing woman timi anya ene say sabre ni mu onipa bia won be am Ghana card no na blank card sanke de be printing na bi ni wo enti ya sha wom sa wom nko ebreso a na wa ma ba beje ni atosu mienu obi so wo wa Ghana card no wa ye bi dada na esanse wan kwankwoje esanse wo hu bebi a Ghana card nafa esanse ne Ghana card ayire ntine ne wasakọ National Identification Authority asroye na wakwakoye foforo na wakoye ne so a ebia information ni din wa besesa no ni fie wa besesa no esanse ade ne so ye fidie nti enya kwa ya na boss ya ne nka ya se wo kura Ghana card no wedi kan aye bi dada ekoba ne sa wodie no won be ya tontwen na ne wa ma tontwen so aye mu nhwehwemu ni fifimu wasesa ne ma nyina ka hu bie ana efiti afimpinu ani aduonu mienu July busumi mu ebi san ka wo mo Ghana card so nei wase wasrasa Ghana card no afifimu ni nhwehwemu a wodro ne wase wo mu ye nyina ne case by case woma yiyi ne maako ahwese mfomso a wodro wasu nyina no won betimi aye na ne nsakaye a wodro wase koso nyina no wom aye enu ti sabre sa wuka nipa wa mo Ghana card wom koye ye ne wom sa enkan ya Professor Kenneth Ajimai Atefa awoye Executive Secretary da National Identification Authority ano wati wasre pass sa Ghana card nyina no ene woma boabo ni nyina no maako agese district offices a wodro ni nyina no womo de akọ enti ebi a wodie no ya ne achimoda ene ya kwokopie mu e wa achimoda district officer na municipal assembly wo ukwa ya won sansu beka wodie wochemu se enipa abia se eye empem oha enwotwe ani aduesia baako 861,000 ana sabre dia wa Ghana card wo mu kwankwaje ye enti wasisa nipa dudu ewu ka hu bia ensa danse ye mu asra panse ni manim ya no wo bekọ no akwaje Ghana card efse nipa bi ye ama na koye se Ghana card wo ma ye de acha wom wasisa de wo mu mpene abo wo mu so adoso panti wo wo de ka hu bia no wo district office ko wa wo Ghana card wo sa ebeka obi honomo a oye bi o President Kufuor Breso and President Mills and President Mahama edin and a date of birth a odi ye ene na Kufuor do Breso din odi akoye ebabra wakotsa na no wakotwa tro wamfa emra kwan so wanye affidavit anko gazette amfa se ne Ghana mra ese ti ono no application no na affidavit na twesi chen nipa be breed sa afo no eye case by case basis ye hwe bi mu ebia mu baako omo wo ho nipa be breed e de omo ko share sa anomo obi honomo a oye ne so ne number 1 number 2 obi ye ne card efi July last year oye na NIA ye ni blank cards bi ye blank cards no asa esan say ye ni blank cards no tie ntumi am print omo ni chronic card no ama no enti ye the cards ni nyina kogu district office na asa for no omo register since July 2020 obi a register okọ district office na or register na misre na ne card no eda ho onkonkoje se onye omo a omo temachie eba ne card no ho dia ene ne card no ya printed da ho dada omo nko ho na omo nkoje omo card egu ho a chese eno no eye over 861,000 cards ena o de ka dada ne foforo ya nipa omo card ya print gu a omo nkoje no is over 861,000 Mr. Ghana this year omo momodin na omo nkoje Abusiani aya Executive Secretary wada National Identification Authority anwo Professor Kenneth Ajimai Atefa na abusiani ewiase ayewoi yesi echecheni na ye master of all professions
na say obia benya na dwuma bia ya na enam cheche ni so he ukosua ka dwuma o master obe cheche etirebo o master be cheche se wo kosuku a o teacher ni be cheche o wo fia o ma meteneteno chese bibia cheche ni obi o teneteno ma hu bibia no eye cheche ntia cheche fo die yensi wo mo fom na ebusionim za cheche fo bebre na ya ne o mo nam so no wo mo nye enya chese uhebi pa utumizoni keji ni pa kra nese sanse nimdie woni trim no there be ensa cheche ni nimdie na de e won se Ghana mamra a wukọ enhumasua fama Education Act 2008 at 778 section 9 a National Teaching Council of Ghana kete NTC kete se e wasa church for every school to say bia atom da metko to say bia sinfosu teacher training to say bia amenche teacher training to say bia achima bobu teacher training woma awie sa college sa wodoni ni na no Ghana samra no ensha womo kete no mon santre exams e twato kra no ne line social exams eno no twa wi a wonya professional licenses a wode be kira de Ghana bebia betum de licenses yakọ akọkira de titu ko asa britri ene no kokra be so wiem asa haben free roba no na eno no mu fia se so okay edem emu da pant ni yanya sadie enti samiken Ghana Teacher Line Social Examination GTLE wom de hye so bi kra kwaso na busumi atwam ye na busumi atwam ye ano teacher for every school a wo mawie ama ya tupa da gu wo so yakuna ntwama biawe yakum poncha ma biawe saade yakukomu ama obiawe ade awako teacher training awie anu nti ebo ma ba so bambombo ne bambamba no a wo mkotena se Teacher Line Social Exams no nipa mako 7,000 empem so anso aduonu watwe 7,728 ene tena se so mo twe sa line social exams busumi atwam na de omni se enipa mako empem nsia anan aduonu baako 6,451 ene digui wo bantumi ampase teacher for we bi nya de kra na enipa tumi passe wo sa licensure exams yi eye empem baako ahanu adiosunsun 1,277 na success a oye checheni eka hu bi wa chemda na eno nam so amasami ken kasama for the National Teaching Council of Ghana Dennis Osei Owusu e dia tudwa se licensure exams no bua wo mo papa ose ama wo mo awie school wo teacher training na wo draw amode apo etwen so twa se wam eba bontin beji menane beboje wom so som ya chechefo no ozizeze sankofo ni na licensure exams no apofo no etemto ose a chechefo ni bu wonu ma wom yeja wom na som go so kirade a anhwa daachi biye ma no beebi ombakọ ne nam ni beebi a omde be hye hwomutrim no nyasem ketwa ose a chechefo ni bu wonu ma womo mode mo ensoni na osa rewusem ne se exams omu twei f papa licensure exams no ose f pa na so teacher for be brompim nsia atumi adiagu se no ko no obi o we school so dia pon kwa na sure no dia be doing enti no system no mo so enye bibia na omo a ewo no be hu and you know how you mess the system obi do tumi afa system no mawie a ahekwa lecture okwa hu ne da but no student enti no ye kan se ontetie bia wanya no eye na wo dia pon na wo di wie na ye ncho na wo di bia pon mo da bi through hanu a ye de ye high no no tell ye system ne tie no obi a wa tro bi da bia be ka kire wo untumi npapo e me tro ye so hwe mfamu nko ye be tro ya ncho kwa wanka sa me system ne and no be na ka so it is half one and as say yes you o no kwan train media means me can say it has been compromised at the training institutions me ka Accra have not been fair to our university because all am me na ma be good potential meeting and we know the good work they are doing now so you go for your system no a o ya o den o bit me room o be be say na examination one e so bi ni nyansa na there be transcript ni bi na o ka say nti papa we nya na ma ne nko kire Ghana bofra e be ya odi it is this situation na ye kan wasem national security threat. We are talking about future generations. Now, if such a person falls in the hands of